Angkat Dewi. Ange Om Swastiastu. Niki Pak Daun-daunnya Om Swastiastu. Nah, Suryaan. Keras dong, Ben, keras. Angin tepuk tangan yang sepedot di sarang sami, aduh. Kayak cicing milu mau balik. Angin titiang matur yang kita dana di sarang sami, Suryan titiang Gusten titiang, Kuangen titiang Om Swastiastu. Niki banyak napi niki. Banyak 1000 pati, niki banyak 1000 pati nak gumi seni. Napir roh wentan cingak engken lho langse ke mau tali sampi. Yang titiang niki reng dianyar niki terpal niki yang ngontian nyemuh gabah. Niki ke menduwe karpet. Aduh ada coklat karpet aduh bemisi bolong deh. Angin titiang matur ing dadane sareng sami mawan mepisan Om Swastiastu Ibu sareng sami. Nggih. Suksema ning penyangro duwe niki ring banyak 1000 pati. Seluruh Bali tidak ngatur ngayah tumen mapayas metekap ban kampil. Madok ngajak capcae Pak Dlot. Niki semedon titiang niki berpikir ring tiang niki sarai niki luwung apa muani ya. Ya bencu. Ada loh, kamu itu masih kecil seni penawang bencong, kau ini ngelah bulu, oh. Api mau bencong, api mau muani memangnya masalah buat lo. Meli sotong, meli ketimun. Konen. Meli spray, meli kedong dong. Penonton sabonan bingung, derai barang ngelenong. Ampun, nih dadane berpikir berat-berat yang berdaging debu menjemuh, uning debu menjemuh. Debu tuh, Yang PKK medio sedaging sing patuh aja tiang makan ciri khas Palembang uning ang. Nak mula duang nih ibu nih buang masa nelingsir nih. Ibu. Angin atadokan tiang nembe mereka ngatur ayang di tiang madan virus corona wati waria ningsih. Uling jam 6 tiang kadriki ngatur ayah mau payah itu nyangklok di bucu. Teko ibu PKK ngatur wedang pelong tiang menek dun. Menek dun. Ane baju putih tu bebanyi wedang dekian. Doh ane loh tu. Hah? Ken orangnya loh. Doh ane nyangklok beden sakot. Siap iwasu belum batasnya gemrong. Ijang aleh kene penyangra diki ring banyak 1000 pati di tiang ngatur ayah sepanang lunas. Para jam pitu beteko kopi, beteko jajo. Ya sud mapayas uko tunas wedang beteko tukang duduk apa semakan amane. Sepana lunas. Itian lunas ring ida dane niki sareng sami sesun sane melingo meniriki mangken ida sesun sane melingo riki dagi napak siti riki dumugi damuh iratu ician kerahayuan. Segar, sehat, panjang yuso, murah rezeki. Ia diaston mangken musim sapoh ida dane mungkin nonton di tiang uyak damu sekan gong long tes. Jika sekan gong saking Riki alet-alet dah. Oh, ini baju selam rompi tu nyak potong sarai sopo jelang. Ampun ropen banget dikit yang sering gede mentan nom bajang-bajang. Yang tadi nak bajang cara tiang makin dari bajang dong alih tunang truno tu. Apalagi tukang jegok tuh. Ila motor berat deh tuh. Otak kering senggol dong.
ngon tuna peto ke membungkut ke minap. Ini ke pengalaman dia loh yang dong ngon tuna pelengagat membekar rokok KTP PSU ben ngide. Diangkat-angkat ija jam melali pelengagat ke pasir jangan melali oleh ombak 5 jam oh gablur. Layah basang sing nasi beli pelengagat lumpia beli do bianji 2 kali plok betok basang sing yang lagi wetan bapak-bapak alih kasur dari 5 ke penebal banyak tojan Artinya yang lacur dari perginong ikal hujan hujan. nah sekengken Rai nang atur ayah dari tawangi. Ayo Rai monggo tarik. Sayang Kata penapa? nenggalan Sayang dia tukang kendang nih, nah sayang. Sayang, dulu. Tukang kendangnya di mana? Tuh Aji nih gemrong, tukang ngile dong itu ah. Tuh nih Aji nih, kene, nih. Aji, doh nih kok nih jenggot nih gemrong nih orang ditupan tuh. nyen Tuh Aji kok saji tuh, no nih menek batis tuh. menek batis kos aji menek batis cokor gitu Nah, apa? halus nak beda mau beda mau bunyi ke bintang film nonton Bintang film apa? iya dan terkenal di TV bidang Nyen. pemain sun gokong Nyasoran Jamuang sokang aduh becen nih ya bisa anyang-anyang cakalan ceremangku sugrannya titiang ibu nih apa? Berpikir ibu ini Rai apa pikirnya mau apa-apa nih menceng ke bungut kita menek saduan dah kengken bu aduh bandeng bu bates siang aja bates ibu bates ibu kemudian kok kaos kaki coklat pasti tukang kendang sing fokus nengok noleh jet miku nah ija tukang kendang itu di mana saya tukang kendang nah mana jero mangku tapi iya nak istri si cantik tuh ibu iya ayu biang segera titiang kenapa gak terakena kucetnya bang ajang sing itu caranya bener-bener akun ini cara matipo tak dua matipo aku sama ke selunas matipo pinaging awak yang kundang lingsir terus mau bawa sentuh sing itu nih nawa kali Oh, mata gede, aduh. ponaya tapi pun api sakit gigi Caseng bani, makanya tangan ibu kalau lima bacong, bungut kena bacong. meledak nasa ulung dah sini Cara cang ulung mengeledak. Mamang jatang Asik.
Tuh aji cotohan ngilit dong mulut abut yang jenggot nah. Nggak fokus jadinya tahu tukang kenangnya. Orang celepuk makan kedong dong beli kawat ke belah batu. Artinya Tepuk tangannya dong buat penabuh. kedes datuk nyongcong semer, kedes sengurik nyongcong batako. Artinya Kedes ngelagai. kepekan mengui beli ketan, kepekan sembong beli ragi, Artinya anggota P. piu kayu nasala limo apa-apa amalawa. Artinya Piu berok nawangi karbit. nawang. Tuh amah nah, pengangi melingi. Ibu mani lungo kijo. Ane maktab aja. Dan kijo pase bunge. Kemudian Lukat ido. bunyi macam-macam nih. Dan tingaknya, nikah penabuh napi nikah? Asam urat. Alit-alit tuh Alit-alit mabuk. napi nikah? Alit campuran. Campuran sayangnya. 1000 pati telu menguin mom. Dan nyimat. Pasang bepat. Perian telu. Adi tawangi? Asane. Sing. Suryanya sayang metode suryan. Kan sampean penabuhnya dari Sakura ya? Sakura tuh. Sakura. Sakura nih bos. Nih. Lea ibu. Semangat alit-alit tuh. Gitu semangat ngatur ayah. Itu penabuh lo asli apa bencuang besik tuh? Asli Oh loh. asli. Nyi jak dua mana bencong. Nyen. Nyi jak cang. Macam-macam kayak kita bilang sama ibu sama ajiknya kayaknya. Keke. Penjelas, penjelas KTP Cak Ida Ayu Kiki Diah Saputri. Nyi uleng hijau. Orang di geria diubah. Uleng uput. Ida Ayu Kiki Diah Saputri. Oh ada Nyi Juma. KTP Nyi Iwayan Sumendro dan Nyi. Itu menren, anak Nyi mah ada nih regong. Meme Nyi mah ada nih koper. Sumendro. Ija nih ngata orang ayah. Cang agak virus ada ancam. Nah, Ija nih ngata orang ayah. Di pura ngata raya tawangi. Benar. Saja ge virus seneng nih ya Nyi boy wayan Sukandroy. Mana ilosong aja imade rimit. Apa petang nih bin. Nyi orang Nyi Sukandro. Cang orang Nyi Sukandro. Ken. Dia nak nyiketo-keto nak macam-macam. Belajar boy wayan Sukandro ben lelek matan Sumendro. Berjelas-jelas. Nyi loh maro ke jangan cah cang aden ke WC nak loh nak kan anak biasa nak loh kan nyongkok. Mencah Nyi adi majujuk. Tepuk cah 5 Nyi sot ngencah tepuk cah 5 Nyi ke depan ya mak kedeng kepek. Apa tuh? Jangan salah. Ceramangku. Ceramangku. Jangan nuang. Niki sirap kedua niki incah siki niki. Sayang sini. Sini sayang. Sayang mau menyanyi apa menyonyok? Sengol dong. Udah ini macam-macam, dini ngatur orang ayah, melang nanti ngatur orang ayah, dini tawangi. Benar. Saja capeknya haden tawangi. Adi, kada cap beleh Google Map adi kado. Menonton pangkong kada cap ibadah tawangi, nya haden cap sadonya lampu yang ada tawangi. Telepon cap sado sinyal polon. Habis kalau kamu tahu tempatnya jemput tak mama sayang. Ya nanti kan diajak koyo, Ijo. main yoyo. Oh. Dia nak nyingkit nak keras-keras lah atensi tawangi cang viral di mobil tuh. Nyi dong Nyi nih. Adi Nyi nu sing metangkap Nyi. Kemudian Nyi buka BO. maksudnya engken. Kita senama kita sing ngerti BO tak apa. Nang orang-orang kita sing ngerti Nyi jak. Ane jelek-jelek Nyi ngaku. Kene bajak lemah mentik Sumendro. Dia nak nyingkit tuh. Main ngatur orangnya. Apa mangatus ya ibu?
Nya nak ke 500. Jangan orang bayar 500. Gus nyadar yang mau nen mau ajak 2 perawat colek aja bayar. Oh, galak. Ayo Pak Jauh Recang Ibing. Joget. Ayo, jemaah dari. Nya nada dia na. Tuh, ikut saksi itu na. Ayo nawi. Gus. Ayo, Gus. Sayang, Mai. Mai sayang. Yang sebanding kepunya jelek kedap nah sayang. Hilang, kelas tabean tiang ah. Sayang, ayo nah. Yeay, Sakura di bos. Ayah sayang. Yang bengal sana dia jangan apa nak. Ayah nak, dono masuk bolong. Asalnya pengibing pegawai bank nih. Apa? Bangsen. Sekarang Kiki. Anaknya udah nyisikan-sikan yang meledak, nah saya udah jawab. Gelat Gus. Sing kan nekap Kenny sayang. Ayo. Kelas berapa sayang? 12 apa? Nah, so jenagamu mau gamalmu. Sira kayon ngatur ngaya terus nah. Nah. Nih. Duras melingi hatu. Alon-alon nang oman. Belah ulung nah, ada belaib. Enak mabok nih. Buyang. Asira makin terus. Bapak kayon ngaya. Sira. Sayang, ayo. Siapa? Ayo adek, dadah deh. Ayo sayang. Pergi dek. Sini sama Mang Ea. Apa tuh lo dadah nih, adek aku nih. Jatuh nantinya. Asal tangan dong buat adeknya. Sayang. Asik. Sakit drinking ya? Siapa namanya? Yang kenapa naik? Rahman, ini ibunya. Ayo sayang, ayo. Anda nenggal Sabah. Masa yang kelek-kelek kalah na alit, yeay. Sayang. Lagi satu. Gak kenal loh. Sesama sayangnya. Siapa lagi? Ayo. Mari kita. Panak cakigal. Dong, nah cara beleceng no. Tadi bisa nyedak jet tadi. Ini kenapa nak tidak wah. Tadi bisa nyedak nyonya. Kali membunuh dah kalau. Kena nang nih. Rồi, nghe là đàn bó là nào nó xanh. Có đây là ngar rồi đó nát. Ampun. Sama sayangnya. Ayah. Siram ale. Duh. Yeay. Asik. Beli. Aduh.
Oh, yang mesti jelek beli ya. Ya, Pak Raden. Ayo, Cik ya. Adik, cara siap masakin. Adik yang cara kerirek gosnya. Manusia. Nah, pelingga Ratu Bikol lagi masalah. Ayo, kali ini. Ini nak udiang melaib. Bailang. Nak udiang. Caseng ban, ane kene-kene nyocang we. Keken. Aduh, ingat nih. Keken. Ayah di Samuan Tigo. Keken. Ada baru aku aman cong we. Nih pengajak lari ini anak. Belum banyak tuh ngatur ayah. Tepuk tangannya buat pengibengnya luar biasa. Sayang, itu yang Sakura itu siapa namanya? Nanti follow Instagram oke ya. @Kiki ya sayangnya. Adek yang kecilnya punya Instagram. Nanti follow ya @Kiki, nanti pokoknya blokir langsung. Maderai jua pirangan.